ngasi phong khiba tungan masi phong singdagi maroi ipauk sing myamna thamjagi ahanbada China na Thagatkhiba Ton kungumdoi lumba space rocket ki Akaiba Machet sing prithivi tamna tarakpa hokre hokhibi ningthokaba numita China na nauna sagaliba space station na Thagatkhiba ahum suba Molu adu China gi khwaidagi sawba punna ton kungumdoi lumba rocket okhibani rocket adu China gi new Tiangong space station dagi ton kungumdoi lumba long Mars 5B na module adu Thagatluraba matungda hauzik dead space that long Mars 5B tauduna lehore ton kungomdai lumba dead space rocket asi prithivi tamna tarakpa horakre haina CNET gi report amana phongdorakli ton kungomdoi lumba long Mars B asina prithivi gi karamba maphamda sapsana tagada gi haba khangmangamdri amari scientist singna su dead rocket asi control toba ngambagi wangmada laikre hari Kanadraba rocket booster asi prithivi tamna tarakpa prithivi gi laimai yaudringaida atopa hena sawba component amana thugaiduna prithivi gi laimai re tahandaba ngamgani haibigi asari tonari pung kungani pan sangna malem gi laimai yauna tarakadaba rocket booster asi irai numiki numidang wairamdagi haurga thangja numit phawbu sangani haina pari aerospace co operation tawba credit amada dead rocket adu mahaki track orbitenda amuhana sangslakre haina mot pirakli uncertainty oiba asoba rocket ki emhau kha asina malem gi laimaida tasilakpada miyoiba samaj asoba khudong thiba madi mang tak kaya thokani haibisidi miyamna common oina khangnaraba wafamni hainasu aerospace company gi website ta phongdorakre amaromdana ngasigi isel express ki editorial kalam myamna thamjage modi da singnaruba kanakhiroi Information technology ki lamda manga suba generation ki thakta changsilakpagi harau nungaiba laibak sinthuna phongdoknariba matamni aikogi defense ki mari leinaba technology asisu khwaidagi nauba matamgi advanced sophisticated mechanization wall asida India ki defense asisu mangjil thana yaurakliba matamni Nakalamromdana laiba asida tokhai taningba independence oina lainingba India lenga ki makhada laizararoi tongan maning makhatam laiba ma oijakrage aikhogi bidai pibiro haiba kanglu kharasu tholakpori makhoina akanma makhalgi ihau irang sangsilakpori West Bengal State Assembly gi mikal pangtokiba matamna miyamna uba phangkiba saknamadu ngasi phawba kanamatana kaunadri Trinamool Congress ki Supremo Mamta Banerjee bu BJP gi candidate amana irai laina mathiba pikhi mak masama ki assembly constituency the BJP gi thaumi amadi party asida sagatpa pamba amasum party asida vote thadaningbba miyoi kayamarum Trinamool Congress ki thaumi singna yomsinduna phuba sebe tawki miyoi kayamarum asu apanang khi eduga kayamana sikhi masibu democracy ra berbi gi saktam langniba Mamta Banerjee na leba asida BJP na kanglup singi marakta tokhai taganba thabak tawri India bu maset kya thokna thugaina na bohonai kanglup ki irang thokna na bohonari democracy satna handa na bohonai haina maral sinana ba Banerjee na honai niragi hinglamba lewa si Prime Minister Narendra Modi na four line da khalakli bani haibisi lewa si gi miyamna khangli bani Mamta Banerjee na matawkram na handa West Bengal gi Chief Minister oiraki mikhal du West Bengal da karamba hingsa gi thawdok sing thoki haiba miyamna khangi adubu democracy ra Magna yu lalit ki mafam na democracy kanna ba thorang paikat piu haina phongdok libasi mak masama ku Chief Minister phamdagi lokthok piro haibaga manaroidra Congress ki Jawaharlal Nehru gi matamdagi hauna India gi Prime Minister singna malem gi mafam amada koirba matamda niba lakpani haidana ushit thawoidana ngangdana mani adubu Narendra Modi na Prime Minister oirba matungda India bu izat tawnarakli haibasi aikhoi khangminasi Tongan ba constitution tongan ba phiral piu haina thaurang tauribising matam mangnabani punsi sengje loiraga tokani kanaroi atopa pawmanamo Philippines da tropicals nunglai nungsiena sian ba mi masing samag yankai sure miyoi kuntraga taruk thiba phangdre hawkiba sayolda Philippines da safu kan sisilaktuna Southeast Asia gi lewa sigi mafam kya da ising isaw madi landslide kya thuwan ki ba sathiraba tropical nunglai nungsit nalgena maramoiduna Shikiba mi masing yamdrabda samag yankai sure amasum hawju phawd atai miyoi kuntraga taruk thiba khangdri haina sagol sinumita government phungdorakli National Disaster Risk Reduction and Management Council haiki madudi asiba maudraga mari masakhang mangamle amadi waliba yankai ga taruk adu verify tonabonari hawju phawb thiba khangdriba miyoi kuntraga taruk adu gi manungda agency asina kungani pan confirm tawre amadi atai nipan gi identity sing verify tawri
एजेंसी सिना मखाताना हाई साथीरबा ट्रॉपिकल्स नुंगलै नुंगसिद दुना मियोय मिलियन 3.9 हेन सोन की अमदी लंबी समनिग मौद्रग मपन अमसुंग थोंग सामग कुन अकाय तोयना हनखिबग लोइनना मफम क्यादा पावर सप्लाई लिफनखि नलगे सैयद फिलीपींस सिलप तराग तरुक सुब ट्रॉपिकल साइक्लोनी नुंगलै नुंगसिद अक्टोबर कुनग मपन बीकॉल रीजन की इथत प्रोविंस तांडोनेस साफुकाना फुजिलखी फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक टाइफून लेबना मरम ओइदुना मलेम की डिजास्टर ख्वाइदगी थोकनब लेबाकसिंग मनुंग अमोइदि संसद इथत मयाम की लेबा सही खुदिंगी टाइफून कुन सिसिलै नोंगलै नुंसित सिंगदुगी मनुंग खरदी यामन मांग तगनब ngamba matik mayai selabasingni haukibe april da tropicals nonglai nungsit megina philippines ki mayai amasung kha thangbu saroksinga nongkana suonkhibana loinana mafam kya da ising saw madi landslide sing thokhibada miyoi saniga kunsi khi hanisu pausna makhatana su phongdorakli लोशिलकपो इन रशिया अमसुंग यूक्रेन अनि की मरक्ता थोकलिबा कॉन्फ्लिक्ट्स की मैम मतांगना मैमना लेटेस्ट अपडेट अंकतंगा मैमना थमजगे एदोगान अमसुंग जेलेंस्कीना ग्रैंड एक्सपोर्ट डील मखासा थनबा खनख्रेबा पावम मैमना लेटेस्ट अपडेट ओइन मैमना थमजगे ब्लैक सी की खनगलबा पोर्ट सिंगदगी हवाई सिंग वाई सिंग एक्सपोर्ट तब यहलिबा डील अमा इंप्लीमेंट तबगी थबक अमुक मखासा थनबा टर्की की प्रेसिडेंट रिसेप तायिब एदोगान अमसुंग यूक्रेन की महाकी लेंगमानबा बोलोडिमिर जेलेंस्की को खनख्रे जेलेंस्की को फोन वारी सनबदा पार्टी सिंगना कॉर्पोरेशन पीनदुना हवाई सिंगवाई सिंग थादोपगी प्रॉब्लम लाइखाई तथुखिबदा इदरोगान नुंगाइबा फोंदोकी हाइन टर्की की प्रेसिडेंसी स्टेटमेंट अमदाइखि स्टेटमेंट अदुना मखाताना हाई यूक्रेन अमसुंग रशिया अनिमंगना मखोगी चिंजा की पोथोक सिंग योनबा ngамहनबा हाइबसी मलेम पुमिगी ओइना यामना मरुओइ हाइनसु पल्लदुना टर्की की प्रेसिडेंट असिना हवाई सिंगवाई थादोपगी एग्रीमेंट अदु मखाताना थबकतो ओंथोकदबनी स्वाइखि पनबा याबदि रशिया यूमसकस नुमित लेबासी ब्लैक सी की पोर्ट सिंगी खुथांग हवाई सिंगवाई एक्सपोर्ट तबगी डील अदुबु अमुहना इंप्लीमेंट तब हौरगनी हाइना लौथोखि यूक्रेन की मेकेदी की मिलिटरी अटैक सिंग सथबदा ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर सिजनरोई हाइना थाजबा पिरकपदगी वारेबसि लौरकपनी हाइनासु मॉस्कोना फोंदोखि यूएन अमसुंग टर्कीना थवायावना सरुक याबदगी ब्लैक सी ग्रैंड इनिशिएटिव इंप्लीमेंट तौनबगी जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर यूक्रेन डील अदुदा पल्लिबा शिपिंग की लंबी अमदी ग्रैंड एक्सपोर्ट सिजननब लेबख्रब यूक्रेन की पोर्ट सिंग रशिया की मयुक्ता मिलिटरी ऑपरेशन सिंग सथबदा सिजनरोय हाइबा अयिबा गारंटी अमा पिरखेनसु रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ना फोंदोरखे हाइदि तेंतकना अतोप हेडलाइंस अमना रशिया ना पुथोखिबा यूक्रेन की मरी लेनबा UNSC रेजोल्यूशन की बोट लौनबदा इंडिया यावखिद्रे यूक्रेन मरी लेना UN सिक्योरिटी काउंसिल UNSC रशिया पुथोखिबा अतोप रेजोल्यूशन की बोट लौनबदा अमुकसु इंडिया यावखिद्रे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशंस BWC वायोलेट तौदुना US अमसुंग यूक्रेन चलाइबने हाइना मॉस्कोना मराल सिरिबा जॉइंट बायो वारफेयर प्रोग्राम की मतान इंक्वायरी अमा सथनब तक्सिलिबा रेजोल्यूशन अदु युमसकस नुमित बोट लौनखिबदा सुमनगी चाइनाना रशियाबु सवतुना बोट पिखियनसु पाउसिन मखाताना फोंदोरक्ली अदो हौजिगुनदि म्याम पाउसिसु मतासे लुसिंजरगे अमसु म्याम पुना अनौब अपडेट ngamiना सेनसु चैनल सिगी मेकेदिगी म्याम फमसु थमजरी।